dear friends. I invite you into a moment of prayer. Today, we pray for Ronald, bravely struggling with addiction. He tries but often stumbles, and his loving mother prays daily for his healing. We ask you to join us. In your daily prayers, offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for him. And if you have a prayer request, share it in the comments. We'll pray together as a community. Ku para bangit ba ye. Hatu pila jus ngau baka ke ka jing im jong pi kala kut no ka jing ya de ka ba la ban kot satya ka jing ka men ka ba la ja no ka benta jong ka jingit jong pi ka ba ngau bala tep ya ka ipoi hagipor bangi ong ngap jar kani kala dep rementa ka sngi ka tien uplay ka kren shai shakata ka jaka ka ba ikum bala dep kam day kabakut berublay. Haka gospel ia kendu ya ula seros. Ula yap la tep ya sau sngi haka jing tep. Baro kila kut no. Umau ula syak tap. Kinong sngau si kila pediang ya ka jing kut. Pawat la kataru. Syakata ka jaka jong ka jing kut ujisu upoy. Kemaria pat kemartha baro arngut ki ong ya ka juk ketien. Ko terai lada miladon hangni itep ya kata kajing sngo lada uplay ulale kam menshwa lada ki lalong ki baper ujisu msham kentat ya kajing sngo si jongki uklam yang jangai uyam urung pura kajing sngo si brio le sange baniam uyat kajing tep pad ukhot ko Lazarus tomi shabar pat kensan ke kebal yap kasdang ban im ke kebal tep ke ya shabar kane kam de tang ke kamba jong kapor pala letno kalong kajing penpau po jisu dan tang hakmat kajing ulong badon bor wat hadien mabaro ki kumba kilaja de nakane kata kadau bau uong kalong kajing mi pat bat kajing im bat ngan salong hendrai ngalong mentahi hagajing long jangi hagajing penpra jang hendrai kani gospel kam dai tang shpang wei ubrio ubami nakajing tep kadai ru shpang baro ki chaka hagajing im jangi hagaba kajing yap kadang sa namar kajing yap kam dai tang kamet gimat yakaman lakasi hagajing ya dai kibala pra hagajing ya pher padengi brio hagajing shun jing pitar bajing bomap hagishnong balapan yaklan kadang ni kaktian ublay kaya lam yang ikam jalio hagajing ya thulupa Ezekiel ublay ukran shpang artali kidia artali ki jaj benrio ki balapia pad uong tu ya so batkin salong kawe kani kadai kajing phos niu jong ublay kajing ya pher hendai kajing ya tali kajing kanya klat hendai kajing ya slok hendai ya tip na kajing shem kajing penia so lang ya ki brio kampat biang artali ki sti ki la ban kata pat kidang sa kerpang namar kajing ya tali kabashi shakam detang kabanabar kalong kabahapo kalong kabakanjam siam kumbak shing kibala terkong kidon kami kajing ring mesiem ban im kidonot jangi kibala pia kidon kami mesiem ublay tang ublay bala ban pendu ya ke kebapan ya klat yang jing beng jing de shliang jing shapteng kajing mensau bala dem di tang ublay ubala shishaban penlong kawai yangi batahang ni ngisngo thu ya ke ba kong san bha gim long ki nong wei i wei pat i long ki jong i wei pan
Kadon kajing mod kaba itenat kaba lapen pau haka kentien ubuntu ngalong namar ba ngilong. Kajing im jonga kaya day bat kajong pi. Kajing pang kakta enga kaburom jong pi kalong kabakong san yanga. Kani kam day tang kajing bot jemperkat kani kalong ka gospel. Namar nadu kaba sedang ubleyu keli. Hangnu uhinmen jong pi. Bat kajing keli kasa hangi minta. Hatu ngadon kajing kit keli na kabenta ki weipat. Ka gospel ka jubab hoot. Gilong kinong sumar jong uhinmen jongi. Pateng teng yakani kajing shisha. Lapan pau kirukum kibapla. Don kipor papedeng kajing le don bor bajing kulmar. Don kibabu ha kajing ma. Yala kajong kajing im bat pen im ya uway pan. Unong way ukala long upara. Don kipor ba uway ubala sya pen mensaw jur. Jet ya kajing shun nray ya kajing ma. Pat kajing pen shitom ben nray kajing isnay. Pada kata keliman ke ke baton bor kaja. Kajing keli jong kajing yap kalapatay. Namar haba ngibat kajing shun ni sakut kajing tep. Henry haba ngi map ni step kajing im. Kajing map kam day kajing telon kalong kajing mipat. Kaway pa kaway kajing le jong kajing map. Man la kajing le jong kajing sngoret. Man la ka step ha kajing peniasuk. Kaday kamau kaba lapan ki. Henry kani kamlong kabasuk. Kajing peniasuk kabashisha kadon kami kajing longhok. Kam day kajing le kum ba shem na jia Kam day kajing bom I no ya kapor balalik no. Kajing ya kendu ya kajing shisha. Kajing ay kerteng ya kajing mensaw. Bat dang jet ya kajing kanang ya kam jeliu. Tang banyarap igi bashem jing nrei tak bakali balay ki shashtom. Tang ban tan igi briu nakawa nrei ban lek sharumwa ban pek kabapenlong yaki ban hap. Kani kadai kakam jong kahok. Kani kalong kakam jong kajing ay. Pat kani kadai kajing im kaba ujisu ukot yangi. Namar haba ulayeng khmat kajing tep ula seres. Shem la pediang ya kajing yap kum kaktien kabakado. Bat bangi yang khmat kajing tua jong kaperthe jongi. Shem la khot ban pediang ya karo. Khot yangi ban ngej. Ban le ban ban map. Ban long ki bria ki bawan ra kajing shaki jaka jong kajing yap. Kumta benta kasingi tungin keli yala de. Ke hakajing jonga kabadang don hakajing tep. Ke kabanga la ailan. Lanu ngalakentat ban map. Yanu ngalakentat ban map. Pat sengap. Ujisu uyang hakmat kata kajaka mentahi. Pat udang khot ya kakerteng jong pi. Tu wano. Tu mi nakajing ting. Tu mi nakajing sngosi. Tu mi nakajing yaper. Tu mi nakajing du jingkermen. Pat nang tau ong shushu. Pelat yu u. Pat pelat yu u. Patang bemi henrei. Tulong ki balat lut. Lat lut na ki por. Balalik no. Lat na ki kinjeri. Lat lut. Ban imbiang. Kupara bangit bait. Haba. Ublay penyaso. Ya ke kebalapia. Haba ki dok nut ki lakot. Haba la jet ni kajing mam. Kajing mi pan. Kalan lep jia hapdeng jangi. Namar. Pat ujisu. Don jing long kebalaya palan. Kajing pia kabajeliu palan. Ni kedok nut kebala terkong. Ke kebai kumba kalakut. Kala ban long kajing sedang. Bat habau ularung.
kijaka bayab kelalong kijaka kabatmay. Amen. Thank you for watching.